İsa'nın ismini Şerif'e nefse 6. sınıf okuyucusu. İsem ismim isim Veli Ferit, min 6. Z sınıf okuyucusu. Siz әле генә КВНда катнашып кайттыгыз, шулай бит. Әйем. Санда нәрсә эшләдегез? Мин алып барышы булдым КВН'ны үзеннән алып бардым. Min КВН командасында oynadım. Adımlar КВН командасында. Biz anda zor uğuşlarga eriştik. Bizim adımlar mektebinde biz birinci orunu aldık. Lakin Kazan ligasında indi bizden ikinci orun buldu. Lakin ikinci yılda biz tağımda zorra uğuşlarga erişeceğiz. Әлеге мәктәп безгә бик ошый, бик матур һәм безгә инде монда бик булышалар, өйрәтәләр. Мин бу мәктәпкә эләккән өчен бик сөенәм. Мine бик bu mektepte öğretmenim bik sinem çünkü şadımda. Çünkü bundaki oku bik eybet. Okutuşular şunda eybet ettirip temalarını anlatalar. Bunda nerse güne işlep buldu. Bunda dilesen, bunda futbolcu da bulurlar, yürüyüşe alasın, boy kişi bulurlar, bunda okuyup.